Tuna setia adu kasaji terus kemudian kita nuna sale siwa semana maliki tumbangnya Tiga lunas, hari dadangin di tiang, hari sisi klot, melingi, sami melingi, sami melingi. Melingi, sarah sami melingi.
Swastiastu. Ampun. Dengan kita makin istri, abangku, Anda mundur kamu. Iya, kita nona sarang sami beli rumah sarang sami. Beli sarang sami. Gambar kelentangan ada kan gede. Iya. Gambar kelentangan ada kan gede. Gambar kelentangan ada kan gede. Gitu, ya, kabun. Saudara dijang moderator, kebudayaan dijang aturan pengastunggara penganjal umat, Om Swastiastu. Lipat kalau pemargi ring rahino mancing. Didiang bendesa adat duwe inap wendan itu luling sarang bendesa adat duwe Gowaji Darmu Putra didiang ye ring tepengan mangkin didiang nyentok kang raga melarapan nantuk watangan sane sampun kuningin sarang sami Buya Jawanta sapu manten didiang sapu diga minap teh ring sejeronan pikayun ring dedanin titiang minapde sani sampun ngelarang sani master Darmo Weci penglihatan pendestian penelurang jana titiang mungkin niki purun langganan iring ide sesuanan ring pura dalam sekre niki nyakatin antuk ayah titiang sapunika taler titiang kerauhin untuk ajen titiang aji murah harta minapde wenten idedanin titiang sani amati-mati sani nenten wenten dosanya nih sapunika sang mangken durus titiang gua ngaji Darmo Putra siap malih bidan je
minapte wenten sani ngelaran Darmo Weci melarapan nantuk gegelaran niti gegelaran nantuk tetamian minapte wenten gegelaran nantuk numbas seperti Buya jaring tepengan mangken mantan di tiang buron jagi nyih yang angge melarapan nantuk ide dani di tiang ring koripan kangin ring tepengan mangken sepunika buron sampun nyih yang angge antuk pemargi ayah penyalonarangan ring tepengan mangkin sepunika mina bian ring rahino mangkin rame mina sepunika sampunan ngerolah keluarga nyane sepunika titiang gua ngaji Darmo Putra siap ring dijeje sepunika ampura boya je titiang wenten manah titiang jagi nyentok kang ranggeut dinten sakemon yen wenten ase durusan titiang siaga malih pidan je sapunika nggih amun ikut presiden untuk titiang matur titiang nenten makueh matur sakempun presiden untuk titiang nyih nanya titiang nenten lepas ide dani titiang sani wenten ring widangan desa adat Banjarangkan elingan gua ngaji Darmo Putra siap untuk ide dani titiang makasami makin titiang dan kayang ngundang sani muasun hani nenten patut santukan liak neke lingga aksara sani patut raga lingyang ring sejeronin adnyanan ide dani mak pengundang saking enten ase urus titiang siaga tan yo makin mantan balik bidang je seperti iki gua jadi Darmo balik bidang je mereka yang majang ring ada dani titiang makasami minapte kirang langkung minapte sejeronen titiang ngaturan pecentokan ring rahino makin titiang nunas gangren Singapura silap titiang untuk para santi om santi 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 om boleh pantengin jelas kata ke sebelah makin